Призован да стреля, така и не намери позиция обаче. Матай Брадли де Нойер го прави! Феноменален гол на Брадли де Нойер! Екстаз по трибуните, шедьовър на Брадли де Нойер, а ЦСКА прави обратна българска армия. Брадли де Нойер с един от големите шедьоври на сезона до момента. Дори вдъхновяващия Даниел Наумов, безпогрешният Даниел Наумов, в случая абсолютно безпомощен. Какъв начин само да откриеш головата си сметка за новия си клуб. Грамотевичен удар на Брадли де Нойер. 2-1 за ЦСКА срещу ЦСКА 1948. Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continúa Ronaldinho, Ronaldinho. ¡Golazo de Ronaldinho! Impresionante el gol que se ha sacado de la manga Ronaldinho. El Barça lo estaba pasando mal, el Barça lo estaba pasando fatal, pero salió un genio, salió un mago, salió un crack, salió Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho. Se fue de uno, se fue de dos. Now Ronaldo, long way out. What a goal! Not too far out for him. On a night when Manchester United had to score, they have scored inside 6 minutes. It's the player from Portugal who has hammered it in here in Porto and hammered Manchester United into an early lead. Well, stand up and be counted. It's a shout to Cristiano Ronaldo from a lot of Manchester. Maintenant, Pancrate l'a vu. Face à Frédéric Déhu, Pauletta dans la surface d'affaire. Oh,